Spomenut ćemo u ovom videu značaj Austrijsko-pruskog rata za hrvatski suverenistički pothvat, koji je u času kada se on događao bio uglavnom u rukama dva hrvatska, ja čak ne bih rekao političara, ali dva hrvatska velikana, to su Eugen Kvaternik i Ante Starčević. Ali je bilo još nacionalnih hrvatskih sentimenata i politički nadahnutih pokušaja, kao što je bila naravno Narodna stranka Josipa Juraja Strossmayera i njezino djelovanje. Zašto je, i doći ćemo na kraju na modernu hrvatsku desnicu, današnju, na mimohod čak. Zašto je Austro-pruski rat bio tako važan? On se dogodio 1866. Trajao je 7 tjedana. Samo bio vrlo kratak. I to je bio rat između Austrije, ajmo reći Habsburške monarhije, njezinih saveznika, među kojima je bila Bavarska, i Pruske pod vodstvom Ota von Bismarcka i njegovih saveznika. Njemu je saveznik bila Italija, ajmo reći ugrubo, iako ona još nije bila ujedinjena, ali je bila u tom svom postupku ujedinjenja. I dočim je Bavarska, dakle, bila austrijska saveznica. Bismarck je bio nositelj modernog ratovanja, industrializacije, i to je bio rat za prevlast u Njemačkom savezu. I Austrija je ispala iz igre. Nakon bitke 3. srpnja 1866. Kod Königgrätza je poražena. To je Sedova, to je tamo gdje će biti zarobljen Napoleon III. Kasnije u Francusko-pruskom ratu. Što je isto vrlo značajno, do toga ćemo doći. Austrija je bila poražena, sklopljen je u kolovozu već mir, Praški mir. Pravaši su osjetili to kao veliko ohrabrenje, jer oni su bili protuaustrijska hrvatska suverenistička opcija koja je doživjela, piše Starčević tada, ako vi ne možete ostvariti svoju prevlast u Pragu, pa kako ćete vi braniti hrvatski Jadran? Dakle, Austrija je bez veze, nikakve trijalističke koncepcije nas ne zanimaju više, mi Austrijanci i Mađari, u nikakvom obliku ravnopravnosti. Kvaternik je, to je vrijeme kada je Eugen Kvaternik bio na vrhuncu svog diplomatske ofanzive, kako su to zvali u historiografiji, iako je to teško se može nazvati diplomatskim, jer on nije imao iza sebe ništa. On je bio jedan mali, čelavi čovjek sa pravosudnim ispitom, koji je bio doslovno gladan. On iz tog svog putovanja po Italiji, po Poljskoj i tako dalje, sa poljskom oporbom protuaustrijskom je šurovao. Pisao je on i Maciniju, koji je bio bitan u ujedinjenju Italije, Ređisimentu, i Garibaldiju je pisao i odgovorio mu je to doba ali on bio doslovno gladan. On je doslovno bio po par dana iz čistog idealizma. Vidio ga jedan naš književni velikan, opisao ga u Mesničkoj, kada ga vidio tako, on će uskoro stradati. Znači, to je 5 godina prije Rakovičke bune. Velike godine, 1871. godine, Francusko-pruskog rata i tako dalje. Međutim, austrijsko vodstvo je shvatilo dvije bitne činjenice kao posljedicu otrežnjenja tom ratom. Bismarckova vojska je punila puške straga, ne sprijeda, koristila željeznicu, bila je puno jača. Lako je pobjedila.
Stvar je u tome da su shvatili dvije značajne stvari. Jedna je stvar ta da se oni moraju okrenuti istoku, jugoistoku. I austrijska geopolitika i geostrategija se okreću Bosni. Istočnom pitanju, dakle Turska je sve slabija, uskoro će doći 1875 do ovoga bosansko-hercegovačkog ustanka. Austrija je ta koja će ući u prostor prvo okupacijom, onda kasnije 1908. i aneksijom. To je jako važno za Hrvatsku. A druga stvar, Austrija je shvatila da je njezin jedina šansa njezinog opstanka kao bilo kakve sile savez sa Mađarskom. I kako je 1868. u kolovozu ostvoren Praški, 866. u kolovozu u 2 godine se dogodilo 2 nagodbe koje su formirale i hrvatsku povijest i hrvatsko-srpske odnose i status srbijanskog nacionalnog osvještenja u Hrvatskoj, a to su Austro-Ugarska nagodba kojim nastaje dualizam, austro-mađarski, uskoro će shvatiti i Česi, i Hrvati, i Srbi, hrvatski i oni Obrenovićevski u Srbiji, da, koji su bili pod jakim utjecajem Austrije, da ništa od nikakve opcije koja je unutar Austro-Ugarske, sada jer Austro-Ugarska nastaje Austro-Ugarskom monarhijom kao dualističkom u kojoj su Mađari nisu sad sasvim ravnopravni, ja to jako pojednostavljam, ja o tom mogu govoriti za 10 dana, ali radim to u korist jedne teze, jednog videa, jednog pregleda brzog. I Strossmayerova linija slabi, ona je vjerovala u trijalizam, ona je vjerovala u to da Hrvatska neće biti podijeljena Austro-Ugarskom nagodbom. Da Hrvatsko-Ugarska nagodba je bila paper koji nije imao svoju snagu, zato što je u svakom trenutku, što se i događalo, car mogu raspustiti parlament, Hrvatski sabor, pa u tom Hrvatsko-Ugarskom parlamentarnom tijelu hrvatski utjecaj bio nikakav. Dakle, de facto je Hrvatska bila i prepolovljena i bez ikakve političke moći su bile sve hrvatske snage, osim onih mađaronskih koje su imale 2 svoja krila, jedan velikogorički Jankovićevi, drugi još gori. I tu, u to vrijeme, sad ovo je bitno, Kvaternik u toj svojoj diplomatskoj, sirotinskoj, tom potucanju, on piše tom Čehu Friču 10 pisama, ima 2 rada znanstvena, se zove 3 pisma, njega je potpisao Željko Kraula koji je znao tu koji put komentirati na ovom kanalu, a drugo je 10 pisama Friču, koje su reinterpretacija te, i on se tu povjerava, ali on više ne vjeruje ni njemu. I u tom svom, za to vrijeme Strossmayer ima korespondenciju sa Gladstoneom, britanskim političarom velikim, i Strossmayer ima infrastrukturu, Strossmayer nije gladan, Strossmayer je i biskup, ima iza sebe to, ali Mažuranić, hrvatski ban, se okreće tada od te narodnjačke stvari, okreće se mađaronstvu zapravo da. I biskup Mihalović koji dolazi na čelo Kaptola je neko ko je sa mađarskom politikom slizan, a Kvaternik se tada, vratimo se, znači 1860. te prije Rakovice, imao je još neku nadu kada je za Češku postavljen Hohenwart, car je postavio Hohenwarta koji je bio sklon nekom obliku federalizacije i decentralizacije i izvan austro-mađarskog odnosa, ali kad tvrdi Kvaternik, dakle, u to doba se događa postupak ujedinjenja Italije koji će završiti 1871. kao i Njemačke sada pod pruskim vodstvom, jel? I shvaća, Kvaternik se nudi Talijanima, on kaže na jednom mjestu, mi smo zaštita jedina, pa i Starčević, mi smo zaštita pred germanskom navalom, vama, nama.
On čak dogovara Rakovicu na jedan amorfan način, tražeći da ga Italija podrži vojskom. Ali on završava te pregovore i financijski, pa i na sve druge načine uništen, razočaran i čak paranoičan, zato što, kao što su mu Rusi govorili prije kada je boravio u Rusiji, mi ipak volimo više pravoslavne zemlje, oni će biti naši vazali, a vi ćete biti naš sitnež, ako dopremo. Tako Italijani sada imaju svoju iredentu i svoju ideju, istočni Jadran je talijanski. Dakle, kako da sad bude nešto hrvatsko, ako je i ta slaba Austrija još uvijek nama prejaka, sa Mađarskom je sada, tu se razbijaju Starčevićeve stalne nade da će se Mađari razbuditi protiv Austrijanaca. To je od početka Habsburškog perioda naše povijesti je to Jelačić gazi Mađare, pa smo mi Hrvati, pa nagrada je ništa. To je uvijek tako. Zato je Starčević pljuvao Jelačića, Bana Jelačića i Nikola Šubića Zrinskog, a zato je volio Petra Zrinskoga, a osim svega je Petar Zrinski bio i u pregovorima sa Turcima, a Starčević je bio, kao i kasnije Pavelić, islamofilan, to valjda znate, i kad je bio bosansko-hercegovački ustanak, onda se Starčević osamio i rekao, ne, to treba, Bosna treba biti Turska, jer Austrija, ne želim da bude Austrija jača, a Srbija je samo po sebi neprihvatljiva njemu, ne? I tom središnjem pravaškom, jer pravaštvo nije ni imalo nikakvog programa pisanog, ono je imalo kao svoju programsku literaturu Starčevićeve predstavke i tako. To je već period kasnije kada je već mrtav Kvaternik i kada je poražena i pokazala se i ta Rakovička buna koja je formirala i hrvatsku i desnicu i ljevicu inspirirala, pokazala se potpuno nedovoljno. Dakle, nismo mi, a mogu reći neki mi, hrvatski suverenizam nije imao snage, a sve mu se promijenilo. Bila je revizija Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873. Zakon o krajiškim željeznicama, da ne pričamo sad što je sve bilo, ali što god je bilo, Hrvatska je uvijek bila u tome drugorazredna. Srbija je bila u to doba politička ispostava Austrije, zato su... i to je ta situacija. U doba kraja 19. stoljeća nastaje okviraški program, nastaje, dakle, realpolitički period hrvatske suverenističke politike, koji pokušava imati koji pokušava imati program, koji stvara koaliciju, tada je već neodvisna stranka koja ide sa pravaštvom, iza koje realno stoji Strossmayerova linija, znači ujedinjuje se oporba. Kasnije će se stvarati Hrvatsko-srpska koalicija. U njoj će biti radikali, koji su bili saveznici. Ono što je Jova Zmaj slavio Hrvate, je slavio zato što je srbijanski nacionalizam bio protuaustrijski. Zato je bio u emigraciji Nikola Pašić i zato je Nikola Pašić primio u kućnu posjetu Antu Pavelića, budućeg poglavnika, kada je on bio u Kraljevini Jugoslaviji poslanik, zato što mu je on bio dio njegove savezničke politike. On nije bio za Jugoslaviju. I opet se iz krila integralnog hrvatskog nacionalizma, kojemu frankovstvo traži lojalnost Austriji. Dakle, vrlo je slična situacija, ali vidi se da nema tu kruha. Znači, čak Josip Frank nikad nije primljen, on je primljen od jednog generala i tako, on kao Židov još i kao jedan odvjetnik plebejac koji vodi jedinu pravu lojalističku, a hrvatsku nacionalnu politiku. U Hrvatskoj nikad nije bio primljen na ćevapima u Beču, u Carskoj palači. Omladinske organizacije, Mlado Hrvatska,
oko časopisa Mlada Hrvatska, gdje je Matoš isto bio, ne, i Anđelinović, Kočić i Ujević, tako dalje. Znači, koji je pravaški, frankovski, koji se udaljava od Franka. Tu polako ide potražnja za rješenjem hrvatskog nacionalnog pitanja izvan Austro-Ugarske, jer je očito da se u Austro-Ugarskoj ne može riješiti. Frankovstvo je lojalističko, proaustrijsko, ono gura svoje do kraja, ono je protusrpsko i proaustrijsko, međutim, osobito mladi, i tu dolazi do loma, i stvaraju se. Dakle, jugoslavenska opcija je realno nastala pod egidom povratka Ante Starčeviću. Dakle, Frankovci su sve osamljeniji, onda kreće Prvi svjetski rat, u kome ima luk od Lukača, kako su reagirali na smrt Ferdinanda, koji je bio kao neki simpatizer trijalizma, u čemu bi Hrvatska bila nešto ravnopravnija u monarhiji. Na kraju se ulazi u pregovore ova liberalna pravaška linija, to je Supilo, pa Trumbić i tako, već postoji snažna jugo-unitaristička, osobito u Dalmaciji, da ne nabrajam sad sve te političare koji su bili. I opet nema snage. Snage nema sve do pada Berlinskog zida. Tek u padu Berlinskog zida, na tragu tog pomirenja, koje nije pomirenje sinova partizana i ustaša. Pa sada su, skrenule u desno, danas su pokazali partizanske zastave i partizanskih brigada na mimohodu 1895. A sad ih nema. Jer je sad, pa zašto, ajde recite vi meni, zašto nema danas na mimohodu Hrvatske vojske među povijesnim zastavama i Crvene zvijezde, a bilo je na Jarunu prije Oluje. Pa zato što je Trump, zato što je međunarodna politička scena otišla u desno i zato što Plenković, koji je, ajmo reći, po svom lojalizmu, političkom zapadu, na neki način sličan Franku, pokušava ne pustiti Milanoviću naciju desnicu. A opet to ima svoje naličje, ima svoju cijenu. Nije, on mora ostati prvi. Thompsonov menadžer nije na političkim linijama nikada bio na kojima je bio Plenković, ali Plenković balansira da bi održao svoj smjer. Skoro sam rekao novi kurs, jer je novi kurs izraz iz onog vremena prijelaza 19. i 20. stoljeće, i on pokušava održati svoj prozapadni, proevropski, Trump-lojalistički skretanje u desno u hrvatskom političkom prostoru, pa i pseudo-ustaške jedne ikonografije koja nema govora da je jača. Nije bilo to baš tako tada. Ono je isto posljedica toga. Ono je posljedica sadašnjosti, kao što je vrijeme Austrijsko-pruskog rata bilo posljedica sadašnjosti, tadašnjosti. Ne? Pustimo povijesne zasluge. Znači, povijest nikad nije gotova. I mi koji tu navijamo za neku hrvatsku opciju, koju imamo državnu, sve to stoji, ali što kaže Ante Starčević u svom periodu, koji on nikad nije ušao u politiku. Ante Starčević nikada nije bio političar, on je bio etičar, on je bio politički filozof, on je bio na jedan način prorok, vizionar je bio svakako. Ali ono kad kaže sat vremena da je ovoga, ali da su ljudi sretni. On je stvorio ideju i građanske političke nacije, ne biološke nacije, ne aristokratske nacije, znači on je bio nositelj Rousseauovih tih predodžbi društvenog ugovora, kralj je tu, ali kralja mi mičemo, ako treba, nije bio republikanac, bio neka bude kralj, ali
on ovisi o nama, tako da je realno bio republikanac, iako nominalno nije bio. I sada vi imate tu situaciju, dakle, da se u geopolitici ili u maloj politici ili kao DP, što je u jednom času ta valuta naraste, onda Plenković gleda kako da to rasklima, kako da on to upotrebi, a da ne plati puno. Sada je Poljska jedna vojna sila velika postala i to je ona Poljska, tako ću završiti, ta Poljska koja sada raste vojno i koja je i vrlo nabrijana, podsjeća na jednu rusku vojničku pjesmu, koju bi preporučio svakom rusofilu. Ona je malo arhaična i malo je na jednoj mješavini jezika, što ne znači da je ovo, kako Četnik Pritigar kaže, zove se Šli dva brata sa Turecka fronta, sa Turskog fronta, dva ruska vojnika. Kada liš pristopili, kad smo ušli u Poljsku granicu, udaril Poljak udario Poljak 2 puta, 3 ranočki mu je dao, jednu to i 3 smrtna. I daj mi bumagu, papir da javim doma da neće doći. Toliko je Poljska bila jaka, to je bila prošla ta pjesma. Znači, to je rusko i u doba pred Stan Stefanske mir, ja mislim da je to nastalo. Kao što sam morao objasniti onome što piše protiv mene, kad je nastalo, evo Zore, evo Dana, evo Jure Bobana, da je to nastalo u ljeto u Kupreške bitke, a da je Jasenovac gradska stara, nije, itd. Dakle, ako padne Trump, a hoće, opet će se stvari promijeniti. Ako padne Putin, će se stvari promijeniti. A pašće i Putin, ali tek kad se Loki jako obogati, onda će pasti. I sve te konstrukcije povijesne, kao i u doba što su povijesni razlozi bili zbog kojeg su zaratili formalno povijesni, Austrija i Pruska, pa se Hrvatska našla u jednom novim okolnostima koji su za pravaše bili i ohrabrujući, ali vrlo brzo su dobili po lampi i shvatili, ako se mi s Talijanima povežemo, nećemo mi Dalmaciju vidjeti nikad. A s druge strane, ako ostanemo sad s ovima, povećat ćemo austrijski prostor na Bosnu, a nećemo je uzeti, neće biti Hrvatska ta Bosna. Jer, kao što je kad puno prije je bila bitka kod Siska, Sisak je inače nakon bitke kod Siska 1593. vrlo brzo nastatak pao u turske ruke, što se ne uči u školi, ali tako se dogodilo. Međutim, Petrinja, koja je bila i važnija strateška od Siska, nju su Hrvati, Starčević ne bi rekao oslobodili sigurno, ne bi ni poglavnik, a ja ću reći, oni se vratili u habsburške, kršćanske, formalno ruke i onda je bilo, hoće ona ući u Hrvatsku, u Banovinu Hrvatsku, neće ući u Banovinu Hrvatsku, nego će biti direktno pod Bečem. Jel? I tu nastaju ti prva prava nezadovoljstva sa time. Prema tome, neću završiti sa time dobro je biti jak, jer to je jedna pseudoničilijanska i vulgarna i neistinita tvrdnja. Ali se u čemu god bili morate truditi, biti zadovoljni s malim i biti spremni na šamar. Stvari koje se događaju iz razloga koji nisu povijesni, a mi se na njih pozivamo. Stvari koje se događaju zato što smo ili letili preblizu moru, znate otkud je to, no? Ili smo letili preblizu suncu. Pa ako smo baš objavljivali rat SAD, nije bilo dobro. A ako smo baš čučali u hrvatskoj šutnji, nije bilo dobro. To je Krleža nekako probao, on je bio bezobrazan i nije htio povući potpis na deklaraciju o jeziku i izašao je iz CK, ali bio u CK i u svemu je on bio i jedno i drugo.
I zato nemojte Tuđmana citirati, ni Krležu. Ni Malnara. Jer Malnar je pohvalio Thompsona, Malnar je imao ispade, živjeli ste u Jugoslaviji, bili ste u Jugoslaviji, šta sad lupetate i tako dalje. Tuđman je govorio loše par puta o HOS-u i o toj tvrđoj političkoj liniji, zato što ga je ona na razne načine žuljela, a s druge strane, kad bi mu išlo dobro, je viko, smeta vam prvo Bijelo polje, smeta vam Za dom spremni. Sve prema prilikama, jel? Vrijeme nikad ne staje. Ako neko izdrža, hvala vam.